Pučla o ashabi ko avikini pe Abdullah ibn Urve ibn Zubeir pire baba. Alesiri baba sine e Esma e čajtaro Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. Pa pučlao Abdullah ibn Urve ibn Zubeir pire baba e Esma samo odnos e ashaben sinelen e Kur'anea. Samo odnos e ashaben sinelen e Kur'anea. Pa kairini Esma e čajtaro Ebu Bekr radijallahu ta'ala anem kawakeri oja ka lengere asvabi perjoven au koje lengere binaježinen pe. Oja ka lengere asvencar bi perjon a e koža ko telo ko trupi bi naježini pe. E savko odnosine kas e ashaben spram o Kur'an azimushan. Hemola e savke sine ke do Kur'ani sine shunen. Lengere a ka asvabi perjon a e koža lengeri bi naježine pe. Pa butitane primerja sarem ko samo način uticijao Kur'ani ko ashabija. Butitane primerja, ama inšallahu ta'ala, neko bor kratka primerja ka pomina ne bili pou kalendar tela. Pa je primeri caro Kur'ani sine uticini vite pena trago ačavi ko Omeri radijallahu ta'ala. Inače ket kela pela vitaro Omeri radijallahu ta'ala butitane primerja dersija tarodoa šajte vakera ko samo sa načini uticinili tragu ačavi o Kur'ani ko Omeri radijallahu ta'ala. Pa i tarodoa primerja saro Kur'ani uticini upravo Omeri sine ki je prilika dok sine Omeri radijallahu ta'ala halifa neli obi često sine rakjate i klontaro ulice medinakere pa bi pirel, hem bi dikel ili pa bi šunel save sa potrebe o stanovnikja obešutne e medinakere i silen. Ker pena bi dikel ili bi šunel, doa značini kaj tegani, na kindoj tarolengere kera kodoa vreme, kada možda nas sine udara penđerke, na kindoj ulica šajante dikeli pa te šune, Emanušen Andre sola fi keren. Pa bi Omeri često i klola rakjate bi pirelo ulice medinakere te šuneli pa te dikel o potrebe taro piro narodu. Pa jare penala pejek prilika ov kada i kilo je krat na kindoj uzalo je ker šungjaje ke manuše hem diklale ko namazi sar këldini hem ko namazi u kujini sura Tur. Sura Tur ko te kavakerio Allah azza wa jelle inne azabe rabbike le waqija ma lehu min dafija. A o azabi e kazna tarotiro gospodari sigurno ka desingjol, sigurno ka dogodinipe, sigurno ka avel hem niko ola naka šajte durjarel. Hem niko ola naka šajte cidel. Pa Omeri šunindoja kala lafja lela bud zorale terovel, hem penela pe tarodoa čak nasvalilo, naborsalilo, pa dikaja savo trago ili uticaj, a kala kuranska ajetija mukle ko Omeri radijallahu ta'ala. Kaj celo mase ko čak tarorojba nasvalilo, omanušavena li se ko zjareti, a na džanena sostar nasvalilo sojle se. Masek divesine tarodoa nasvalo subhanallah. Dojto primjeri saro Kur'ani mukela čavi trago ili uticaj sile upravo ko ashabija prenosini pe bašo Abdullah ibn Abbas kaj alo leste je dive lesor učenikom. Inače Abdullah ibn Abbas ne but učenikija, ama je taro najpenđar do učenikija lesere sine i krime. Ko avikini pe i krime. Amla pe dio i krime alo kopiro učitelji ko Abdullah ibn Abbas. Hem reslale saro Abdullah ibn Abbas
I kero Kur'ani anovasta hem rovela. I kero Kur'ani anovasta hem rovela. Pa oi krime na mangate za dinle muklale. Aba koga muklale odwa gewa gyare ek vakti. Abdullah ibn Abbas i kero Kur'ani anovas hem rovela. Hem rovela. Ništa na kero. O vreme na keva džava oi krime ađikeri na mangela lete smetini neli. Embenela Abdullah ibn Abbas i kero Kur'ani ama o listi alesere na Irani, o listi alesere na vrtini, nego i kero Kur'ani hem rovela. Pa palo su na kraj vreme, ka vrle soru učeniko o ikri međi o lestem kapuđelle, sojo se vepi so se rove. Pa ka irino Abdullah ibn Abbasem kawakeri, u kuyumo Kur'ani, hem alumđiki sura El-Araf, hem hua ađane ali sojo doa soman čidja materovav ke da reslumđiko Kur'anska ajetija, ko to Allahi azza wa jalla kawakeri, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Pa le late rovel Abdullah ibn Abbas. Kao Kur'ansko ajeti mu kleu prineste so trago, uticijau pralestea. Kao Kur'ansko ajeti ko to Allah azza wa jalla bistergel pela odova sovaja amen oleno pomeningamlen, hem amen spasijam samo kolen, su taro lošnipa, taro šeri, taro bilačipa, durjar kerge ili ačavde. Hem hua kozomi tamo šeri, lošnipa, bilačipa prisutno, amen ništa na keraje. Amen ništa na keraje. Pa hua odova ino sebe puko sos Abdullah ibn Abbas, reslalele soru učeniko ikrime, Kur'ane anovasta, a ovrovel. Sebe pija kava Kur'ansko ajeti mukla tragu prilesti. Hua ko bori tamo samo šeri lošnipa, ko amen dika, a ništa na kera. A Allah ano ajeti o akeri, ka kurtalinaj i kurtalinjam, spasinjam samo okolen. So taro šeri, taro bilačipa, taro lošnipa, durjar kerge. Pa se amen primer, taro hari podurutne generacije, primeri taro Mensur ibn Amr, ko Allah keri, kergjum o hađ, hemiringjum ana palal ani Kufa. Je krat, hlana kindoj uzalo jek ker, šungjum je keterne, je kemanuše, sardova kerela e Allahes azza wa jelle hemva keri. Rabbi Allah, dava tu sovli upral tiri veličina, upral ti roba ripa, ma kazdinma, Rabbi, tu džanea, miri slabost čijama kojeg momenti kratko te na ovav svesno kaj tu mandikea ja Rabbi. Pa buna ja Allah, ako činav kerea mange tiro šelo, pa taroksavo aver šelo kašajte astarama. Hem lelate vakeri akvaterno, o miroterni pa, demek tejalini palodova. Pa irini o Mensur ibn Amr, hua mena klum uzole soroker, šungjum sarovo doa vakeri, hemu kuingjum lese Kur'ansko ajeti koto Allahi ka vakeri, ja ejuhellezina amenu ku enfusekum wa ehlikum nara, sađiko kraja koto Allah azza ka vakeri, o tumen kola su veruinena, ara ken tumel, hem tumare kerutnen, tarija ge ceheneme siri, kasoro gorivo kao vel, o manuša, hemo bara, a odoja džehennemsko jav, latar gajla ka piraven, bare zorale melaikija. Hem henela o Mensur ibn Amr, palo su citiringale se sama kva je kajeti, henela palo odoja samo šuljum sa nešto kuvja, palo. Hem palo odoja više ulijek tišina. Našunjale više, lesoro glasu, više našunjale. Hua, o Mensur ibn Amr, mena stavinju mire drumaj. Taj sadire, tiranama napalal na kindoj tarodova ker, ke dikalo te, ke dingjape u narodu, ke dingjape manuča, igbari gužva. A hua ačilum te dikao, soje buti, ke dikala je kapurja, ki strana. Pa alum dživatem pučavala omidaj, soje buti sosaka teke dingjepe,
A ojo di apuri u stvari si ne daj taro terno koja era tije dola kerja. Pa penela kia apuri, o Allahi neka sudini, emanuše se koja era tina kindoi taro amaro ker, mi reč ale se u kuingja je ka ajeti, pa le soro kalbi naštijat izdržini, parilo subhano. To jest, taro doa, kuzom samo kuransko ajetija čavlja trago ili si ne uticaj uprav u insani. A geharo dolangu ne generacije živim gebralaren. Je kuransko ajeti možda bi a čavjek baro tragu praljen. Ko boravdi amen šunaj o Kur'ani. Ko boravdi amen šunaj o Kur'ani, hem pale di kja mare kalbi ajtani so zorale bara subhanallah. Pazinem, kad krela pelafita rodova mukiba, trago ili uticaj e Kur'anesoro ko ashabija, isto ađar, najšužo primjeri dela men ko negoli o Ebu Bekr radi Allahu ta'ala an. Allah je zadonole, a to vel, ashabi ko ashabija, najbuter taro piro mali ulavgja, dingja, ja verem pomožija. Pa je prilika desini pe kao Ebu Bekr, dela sovli, kaj više na nete pomožinije ketaro pire pa šutnentari, piri familija, dela sovli kaj više leste, nikad naka u delini, nikad naka u lavi, nikad ole na nete pomožini. Sebe pika kava insani si ne eko kolenda, su kerela lošno bila čelafija, kari lesiri čaj, kari Aisha radi Allahu ta'ala anha, kari Romi taro Resuli alihi salatu wassalam. Pa kada od ova haberi kada olađiko je Ebu Bekr, kad šunela kaj u stvari od ova su i gari lošna bila čelafija, tari lesiri čaj, u stvari je tari lesiri familija, a ovo le pomožinela, i klo je Ebu Bekr, hem dela soblika je više ole se naka ulavi, više ole se naka del, više ole naka pomožini. Pa Allah azza wa jalla objavini kuransko ajeti sebepi o Ebu Bekr. Pa kao kero Allah azza wa jalla, ela tuhibbune en jagfira Allah lekum, zarem ne bi mangen, zarem ne bi volinem, hem tu menge o Allah i te oprostinem. Pa kao ajeti, a čavijek trago je kuticaj ko Ebu Bekr. Pa jedino Ebu Bekr, hem vakeri, wallahi, me vangala, volinava, he mangio Allah i te oprostini. Pa me dala miro lafi penela, kaj više odole pire, pa šutne, naka čavija te na pomožini. Nego uvek lese ko susret, kaj klo, hem naka olese, naka uskratini, ovulajba ili odejba. Ko boritane avdija ajetija, ko to Allah obratini prema manušenge, a pošu kare tu menge te oprostinen. I onda manuško zamgoda ajetija te šuno pari kapon. Na wallahi me halali nikad nakerao. Primjer, ko ne stavi slučka da je neko nešto dok hađatu povredijatu tamo, kozom samo avdije o Korani, nažalost, na čavim na mukela trago ili uticaj koja marekani. A sarte mukel, kada u Kur'ani u kujini pe sad samo amen ponašina amen. O Kur'ani dok u kujini pe, on ušamaš kar peste lafi kerem, kelena peske, pažnjano bratineno, Allah naredini, fe idha kuri el Kur'anu festemi'u leh, so se, la'allakum turhamu. Kada u Kur'ani u kujini pe, Allah ibn azza wa jalla, kada u Kur'ani u kujini pe, tu meno le šunen le, la'allakum turhamun, tega Allah mu kel so, pio rahmetu bratu meni. I onda ovdje normalno i tano, kaj u Kur'ani naštite ovele nisa uticaj te čavi da je trago koja ma reka se amen na džanate ponašina, amen sarvalani. Hema marodnu se Kur'anea i tano, Allah je tano, katastrofalno. Angune generacije so se u Kur'anu tičini prolene. Se lengoro odnosi ne sa su akergajek, fino akergajek šužo lafi. Lengoro odnose Kur'anea sine sa ramen avdije telefonencar. Su značini, kaj amen avdije nam telefonea stalno anovas.
pa ova si na gyare Kur'ane. Ova si ne stalno jihad e Kur'ane.